Kublai pi baro ki parlo sai sin par hagani ga video ngan wal rab yang epi hakabe de ba ki khobor like kam de hagani ga video kan compare na ki khobor like kam hoj ke de ya vacancy andre compare na ki we pade hang ne kan de na benta ka free training lani ka bangi jukhot ka apprenticeship recruitment ajar absan de kan ne kabla penlai lengba ka Central Bank of India hakabak lakot ya ki in non apply na ne ki applicants lungba ka online application but kani kadi lungba ka apprentice act kanai span rupuai ki ngobha lada don kinu kinu ki parlo ki bakwa banyo free training hakaba lungba kati ka Central Bank of India tikla ban apply markidon hadu 1,000 sunspa tuli ki pus balai hapo ketika Central Bank of India hakaba pihak ban training shwa but last date kaba pihak ban apply na kebenca ketika apprenticeship recruitment ajar absan kende aduka arplay trik benai bandriu arajar arpusan Digini ki 1,000 sunspa tuli ki pus jong ka Central Bank of India kinde habro kuwe gari ndai to metang inya page tang hapo North East kata ha Assam kadon hadu chispa at pratligi pus nang ta po Manipur new tligi pus ha Meghalaya pade pratligi pus Mizoram Yue Nagaland new but Sikkim katsan tligi pus e sngoba ki parlok bapin shimkia yagani namar kadiga free training but the Central Bank of India ka ay ketika free training menta usna majar opsan kata kaba kadi kapus balai hapo ka state Meghalaya kata hapo East Garo Hill, East Khasi Hill, Ribhoi, West Garo Hill but hapo West Khasi Hill atli pus di Subhashim yakni kalat ka kebu namar hapadeng ketika training ru pinyo ya ka jingsiu lani ka stipend ka duration lani ka por ka baphiaban training kan dei khat harbanai lani shisnem but ka age limit ka baphila pan apply na kamta ketika apprentice kan dei nadu arpho hadu arpho prasnem but ka relaxation lani penjalan data namta jungi ki ST kan dei sansnem ka stipend nagbenta ketika apprentice lani ka free training apo ka Central Bank of India kin CWP khatsan hajar tangka shibanai but ka essential qualification lani ka kerdan kande ya gitu ki candidate ki bala pendep ya ka graduation na kenu kenu ka stream lani na kenu kenu ki discipline kebade jong ka recognized university hab apo ka government of India determine page menta pade hakabedi kumno pin apply na kumta ketika apprentice jongga Central Bank of India arjar absan tigi candidates ki bako aban apply ya ketika apprentice kin late lengba ka absal website jong ya nats lane nats.education.gov.in pin haban register shwa yaladi hangtei pada dei ki badang thamai re ya ki bala jumlinteng temdon kam she shu login bait direct nangta sa apply nang buta ketika apprentice jong usnem ajar ar pesan iswa bangan penkut ngagar pade pi ki viewers baru khaj lada pi kwa ya ka details hakabe dei bat ketika apprentice jong usnem ajar pesan ngan sawan ra yang pi hakoi pade ka video andre hang ni ngan penkut no dakaba ngapan kan mau yang pi ba ka date of online examination kan dei ha u first week lani ha kateo ban kong jong ubnai July but nakamta ka application fee pedes ngam ha nabda jungi ki ST lani ki scheduled tribes but kumjuru ki kentei lani ki candidate kentei ka application fee kan dei hinru spa tangka away plus but ka GST ki candidates ki ba apply ya ketika apprentice subhaban siu lengba ka online mode kila batai pi hapo ka website but kumbang alaong lada pi kwa ya ka details hakwe dei but ketika apprentice ngan sawana abyang pi hakawi ka video
Sungba ban download ya ka official notification lengba ka link ka bangan sebu apo ka description box nak benta ka jing shai ka jong pi la ne ba pin kam shai subha ban kule hiru ya ka te ka official notification ka bdei jong apprentice recruitment ajar opsan kublai shibun